Ini satisfying mekanik ya, lagi ganti oli kayaknya guys, mobil. Safety sekali ya. Pas tangan ya, filternya itu diganti. Ini nonton video kayak gini tuh ini guys, mana ya, gak kerasa gitu udah berapa menit, enak sekali, nyaman. Apalagi yang safety kayak gini kerjaannya kan. Ya ganti oli, terus ringnya diganti, filternya juga diganti yang baru. Yes, dulu bikin lagi pakai lap. Oli mobil apa ya ini? Filternya di instalasi, dipasang. Yep. Pasang lagi baut. Kan sekali ya. Dia pengen ikutan di oli. And we're done. Alright. Rear shocks and some filters. Transmission service. Yes. About all this car needs, so throw some wrecks in, wait on this fucking car while we wait on this fucking car while I wait on that car while I'll bring in another car. And after that car, Perhatikan guys. we'll bring in this car, and then this one, and then this one, and then this one, and that one, and then that one. Yeah. Bing bong. Oke, ini proses masukin oli ya, di baru. Biasanya kalau mobil berapa liter? Oh, ini mobil Honda Civic guys. Surgical. Honda Civic. Yes. Lagi. Beautiful. Alright, itu adalah proses ganti oli ya, Honda Civic. Alright, ini proses ganti oil. Oke, Honda Civic. Enjoy for watching videos. That's pretty clean. Ringnya diganti tuh. Memang harus ya diganti ring. Tapi di kita jarang sekali diganti-ganti ring sama ini. Oh no, no, no. No. No, no, no. Yeah. There you go. There you go. Itu yang belum tahu filternya ya guys ya. Oh, Off you go. ganti juga itu filternya. Kalau nggak salah beli itu bukan mekanik. BTW ini mobil Honda Civic. Oh no. Used oil on the gasket. Masih kembali itu.
On you go, bud. Ya diganti yang baru Ya. ya sebenarnya. $29 Uggadugs. Hey. Yeah. Perfect. Seru ya guys ya ganti oli. Give her a little razzmatazz there. And Kayak mekanisme lah. and we're done. Oke, ini oli barunya. Kalian suka ganti oli gak guys ya? Suka ganti oli gak? Komen di bawah ya. Next. Oke guys, thank you yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Kalau kalian punya video lucu, video satisfying kayak gini, boleh kalian komen ya guys ya. Atau add atau hashtag di Ripal Azhar di TikTok. Ya boleh ya guys ya. Oke, saya pamit. Saya Ripal Azhar. Bye.